Tunkar tir thotan ni November ni thum khan US President Donald Trump chuan Nigeria rama Christian te ti tu ta na le thana thlenga atul anga sipai te hma la tura ruam hanna siam tura Pentagon a hria tir chungchang kha Nigeria chuan an sipai chak na mangin an rama pe pui an thak thei ngot lo ti in an chang le ta Nigeria President Bola Tinubu thupuang tu Daniel wala chuan Donald Trump chuan report tik lo mangin an ram chu avau ti soya adu dan anga an ram om tir tura nor lui na man atum ani ti inaran soi chuaka tin Donald Trump chuanin Senate a Foreign Relations Committee member US Senator Ted Cruz po in Nigeria rama Christian te beya tha anni thu hi asoi boka wala chuanin Trump le Cruz te chu report dik lo le lui to lutuk an ringani ti in an rama sa kho bil beina angchi a thleng lo ti chu aron tran chan ve le a sovereign state an nia hruai tu pahni te soi anga an ram laka sipai te beipui thak tir ngot thei po ani lo ti in a soi boka tin Christian Association of Nigeria hruai tu hlui Joseph Hayab po in an rama Christian te beina thleng nia soi chu adik lo ti in aron tong chuak ve boka hemi rual hian tual chung buaina thleng reng awanga nun na chan an om fo ti top tura sarkarin na sa zoka ma alak ero atul ti hi aron soi tel boka Nigeria rama hian kumtam tak tual chung buaina a thleng to a buaina hi Christian le Muslim te po ina an tor fek ania Boko Haram firfia pol che tlat na anram marlama buaina hi anasa zual em ani tuna hian Christian min sing tam tak ti hluman nia tam tak an ral tlan boka chutianga US President Donald Trump Pentagon hena Nigeria a Christian ti tu dana ti top tura thu a pengot maya chu China chu alom ho talo maya ti chuan voin November ninga a hian China chuanin US chan let na aron pewe thunga chuta chuan US President Donald Trump Nigeria rama Christian te ti dura nasa taka wanga Nigeria chu sipai chak na manga beya avo chungchanga khan ngai tan aron soi chuak ve thunga Chinese Foreign Ministry chuan miram shrek le sipai chak na manga vo hi andu lo thu aron puang chuak ve le a tin Nigeria hian aram din mun ngai tua chunga mason na na atho na konga China chuanin athlop tlat ani ti in an la puang zui boka sa khuana le mishin na chuan lama ram dang shrek le sipai chak na manga invo hi China chuanin adu ve ngai lova kan do reng do na hetiang lam thil hi ke ni China chang kan support lovani ti in Chinese Foreign Minister chuan ron soyani tin hemi ba ka hian Venezuela chungchang te poron soi telin China chuanin rui hlo tol chuan lama Venezuela long engemaw zat sipai chakna manga bei an ni hi kan du lovim kan do dal bok aran tile mia maya heti lai hian Venezuela hian in China hena hian missile le drone engemaw zat adil boka China hian in apek don le don lo hi tuna hian in ala soi chuang lo na in tuna hian Donald Trump hian Christian thawang hawin Nigeria chu bei chu tum nge ya tin Muslim hel ho kan ti ISIS aniamo Boko Haram kan ti emo he ho hi lo in thurian rual vio poni sela Christian te hina satakim min lo bei poni sela Donald Trump chuan in Nigeria hi leilung ho sakna an nga awanga zuk ita zuk bei kan lo ve Christian te thawang ka ho mai ani ti kha atran chan chun reng a chu ti rual chuanin again ni keini ngai dana le kan lo thlir dana chuan China hianin Nigeria hausak na hi lavek angin kan nga ya tin Nigeria chawni lawa ku South Africa khobol pui kan ti hausak na khu a leilung ku hausa ni maro chu leilung hausa te si kon ram re thei tok ania
a awm zia chuan an ho sak na hi siak sak tu sok sak tu chan sak tu an nei tina ni chumi chu bui chia chu lai lovin in puang tiang deuh hian China in khung ram leilung ho sak na zong zong ku alo ei char chara ti chuan tuna hian Donald Trump a vona kara China chu aron lang chuak ta ni voin November ninga khan US a chuan governor te le mayor te ti mai te ang aom zia pera chuan thana nia ta chuan in Republican lamin hneran chang lova Democrat lamin hneran changa nuaman tina sakop maya tuna khuan an leng an chen ani bera mi thiam te ngai dana chuan hei hi Republican an chak lo chan hi Donald Trump ana a hmalak na sang sang GOP anti a hi a thiam tok lo ti nan nga ya America first kalpui atum luata a foreign policy han kal kual vel dan heng ram sang sanga chia tarif sang pui alak te hi an du lo ni te pon an nga ya ka chu le chuan lam te pon lo ni ve thova tin tu na hian thil poi deuh mai kan tia chu New York khopui mayor ta chuan Muslim kulmu kan ti mai anti Israel Israel du lawa tau bur tu mandani khan tinu kat mai ni ani phei chuanin New York mayor ra min khan chuan Israel prime minister hian kan khopui aron rak tura ni lawa kan khopui a local chuan kamman tira ati hu mai ni ti chuan Donald Trump malak na pen na tin re ni thei angin ka huam chunga ka area chunga ka thure na chunga chuanin ka to talanga ka beyang ti in a campaign lai kana sei chun boka ama hi LGBTQ kan ti support ka chan em tu lo ni boxia tu New York khopuya te phei ku chuan mong ko hur kan ti heng transgender te hi noi sang tam takan lo om sian chung ho chuan Donald Trump hi an ho em mai boxia an sa kuana ti mai tiang sa kuwa an sa kuana khami transgender kan ti huang atang kan enge Christian na sa kuan nok sak an ti ya sa khomu mal nei to lo mani du dan le nuam ti zong zonga han kho saka han nun vela Sodom le Gomorrah hun lai ang mai maya om ha an cha ka mi mak te duai chuan chu ho chuan Donald Trump hi USA rampum ani chu an ho mani setana bia kana dian chi satanic te tol hiam ten Donald Trump hi an ho tuna hian tha thei se an du kha dan kong thang an dap bok ani tuna a President Trump ko hi mang zo man lova tha mai la om ka tin tuna nen Donald Trump ta ko din hun la om taka oma ti chu ti wo chuan na hian an lo chu ko le mai tan chuan America khuan Christian na tun din du le Donald Trump ko tuna khuanin atam zot an la ni ve thung ani maro chuti chung chuan media lama hian an ngoi tata eng ma kha tiang ka soi om si lo in than le ti vela khan an che lutuk chuang box si lo kha abuai thak lai ania tin chu ai buai thak le chu Christian te khu an tang rual lo ema eng party ma ina a hne lo tur khoping khu American Christian te khu tang rual selang chuanin an om theiani chumian tan rual lo na chu abuai thaka tuna mayor an than heng state thang governor ni tura an than chuwa ne nan chan lo chan te poi Christian ten tan rual lo wang he America hina tuara a room na sa amang ang na sa chu a Christian te pok khun la ni le don bokani America a khuan Congress pan hi House of Representative le Senate te khu an rorel khol ber ani a an thurel le pass te chu Congress thlengin Congress in lo pom chuan White House a President Ming Sign nan ani thina President ina an rorel te chu adu lo chuan a veto power mangin alo nor sak fek thei boka chuta House niam jok kan ti House of Representative kan ti a hian Nancy Pelosi hi kumsom li chuang ngot lo thu ve to in House Speaker te hial alo ni thina amalak na tam takawangin ama du lo tu po tam takan oma kum sang ni som ni pani khan Nancy Pelosi
thak tu turin Republican atangin Kevin McCarthy chu House Speaker tan khan ania tichuan voin keini India rama be Mizoram chuan November ni nga hian America chuan governor state thang ten governor an thlanga chuta chuan Nancy po Democrat lamtan thei top choina campaign na ti chuan chanchin bumi te pon an han koma chuta chuan ani chuan Donald Trump chungchang hetiang hera soya Donald Trump chu khovel thil siam zong zinga cheperani an ti ngal pur maya tin chu mai pon lovin US president ania US Supreme Court atu tu tani na suasam ati bokani tin chu mai ba ka US in kai shuaina andan le dun constitution hi azza lawani ti ina soi bokani ama hi Nancy Pelosi hi house athut lai po khan Donald Trump masa kanti president ani masak tum po khan a president atanga pai thak tum hian voi tam tak impeach alo tum to a Russia gate kanti angchi temang khan ma se a lo tling thei chuang lova ti chuan dot tin reng in Donald Trump a hek boka tin kum sang ni le som ni o tun tum a president aron ni le don a anin thlan don bor chhovel lai po khan Donald Trump an president achu theilo na tur khanin kong sang atap boka ma se Donald Trump hi a pe lo thling theilo wani Nancy hian tin ama hi nak kum le sang ni som hi paruka o nakum ani to zok chu house in khan le huna hian house member ni le atumem ti zona an zo po chu ani chuanin din ve atum to lo thu soi bokani Nancy Pelosi hi Donald Trump tan chon min nok sak tak ania na sat takina beya chuti chungchon Donald Trump hi azam du bi chuang reng lo watlan chiat atum chuang reng lo wani anni pani inkar in be na hi America chana na sab perang ti tur khopani chu ani tin tuna khuan America sarkar khu shutdown nei me kania in than lai lo ni bok nen an shutdown atangin voin November ni nga thleng hian ni somthum panga an sarkar khu shutdown kharani to a America historia chuan shutdown reiber tum ani to nge ni October ni khadatanga shutdown hi tanania an sarkar chuan tuna hian leiba ringot hi dollar billion zaruk hu hi engeni apuk to ani I man sarkar per khar to wangkan chu ni tin dollar billion som pasari chuang puk ang anni tinani chu voin hi kumsang hi som ni panga a US sarkar khara di atanga ani som ni panga a ni som thum panga na chi ania ti chuan Donald Trump khat na a president masak na kha in ti tiang December sang ni som pariat a shutdown to zinga rei berania a Trump president masaka tun ma thir chuan shutdown hun chung hi niriat bor ni som bor chho a rei ber ni som panga te ni tlang puya Donald Trump hi a president hian shutdown hi a be rei thei khop ma Trump masa po khanin America historia rei berania chu a Trump ni na hena ron khum le ni ama vek hian makdang dai khop maya tuna hian anram market hi a em maya America khu chuti chungchon sarkar shutdown hi December ni khat thleng om turangai alani le me ka an khongai tha khom vio mai ti chuan ni som ruk pakhat chung sarkar chu an khar don ti na ni December ni khat thlenga han ni chuan tuna record a hian ni som ni parukin a rei le don ti na nia a rei veng don khop mai chutianga shutdown rei tak ni som ruk chuang te meu ani phei chuanin an economics kuchona tuar ton chiang lu tokani shutdown atang khan federal unemployment anti claim asang chho em maya tin October ni khata shutdown tan ani atang khan federal employee tena unemployment file an don za chu sang khat zati a percent zongin sang khat zani zelina punga hei official takin kum sang ni som pariat nuwa federal unemployment claim tamper tum tuna hona ni mek poka senate te di group
Senate Democrat lamtena House khar chu kar khat dang khar bel le turin tuna anla an shut down aku anla du tok lawa pot sei le turin vote an thlak le tateu dewa tin House of Representative anti chu November ni so pani hian a ma theyang pera anin zom khom le dona maro chu Thanksgiving chol hun lai te alo ni chuan December thla a hon an tum chung po kha khar chun zom le po sei thei ani awangin federal noya lo la thei lo mi engemaw za an oma wangin American tual chung politics si ala buai chovia vinerin omani House pani Senate le House of Representative po aron khoi buai ani phei chuan an noya thok ti meang sarkar noya na thok tu zong lo la thei lo kha an tam dona chu chuan America tual chung ko ala ti buai nge don ni poni se American politics si America ram chau America ram ngor America chi ani lowa khovel ram pum pui hian kan ngai vena kan thlir tlanga ram sang a chia an ti san vak hian America avul kan han ti America avul kan ti rual hian tuna hian avul tu America kha a sarkar per kha khara ni le tatai boxia chu tuna khon America mi puite mang an na ni ole tun tu matan chuan khami chen khani sela hun ram changa etiang lam politics lam thil nen kan mule don nia